Samo polako i mirno. Nađi svoj centar. Da, znam. On će je odvesti opet. Znam da će je opet odvesti. Što ako je odvede? Ne, neću to učiniti. Ne možeš ići tako unutra, nervozna si. Samo duboko udahni, molim te lijepo. Tako je. Okej. Hej, vrata su dijelom otvorena. Drži mi stražu. Ne, nema šanse. Ne želim sudjelovati u ovome, ne ideš nikuda. Ti ostaješ ovdje. Ne, Jeli? Ja idem. Anđi, hajde, vratimo se nazad. Hajde, Anđi. Idemo nazad, Anđi. Gospodine, upravo sam završila čišćenje sobe. Želite li pregledati? Ne, samo mi daj ključ. Znači moram tražiti ključ od vas svaki puta kad idem čistiti. Je li ti bravar dao dodatni ključ? Onda napravi kopiju. Hvala, u redu. Da vidimo, gdje je ulje? A ulje niste donijeli. A ulje? Mora da je u kamionu. Pa odite po ulja, ja ću donijeti novac. Ti ljudi. Zdravo. Vrata su bila otvorena pa sam samo... Ma ti, pogledaj na što se liči moja kosa, šminka. Ta djevojka me mrzi, ona je derište. Loše je obučena, neuredne kose, tako ogorčena da ne možeš vjerovati. To je lik kojeg sam srušila. Daj meni! Sad se smiri malo, smiri se Jade. Moraš prestat brinuti o svađi s Violetom i naći način kako da je pridobiješ. Ali ma ti, organiziram veliku zabavu za rođendan, zar to nije dosta? Ne, ništa neće biti dovoljno dok se ne oženiš sa Hermanom. Ali ja nisam spremna za udaju, ma ti. Da, spremnija si nego što misliš. Samo pridobi Violetino povjerenje i to je to. A da naručimo picu? Evo je ovdje. Vi nemate pametnijeg posla nego doći ovdje i gnjaviti me. Ne, u biti nemamo. Samo da se razumijemo. Ludmila je moja. I ne dopuštam da to zaboraviš. Ma koji je tvoj problem, ej? Ej, ohladi čovječe malo. Izlazi van. Ovo nije gotovo, prijatelj. Jesi li dobra? Da, dobro sam. U kuhinju. Slušaj me dobro. S mjesta pospremi sav ovaj nered i vrati se svoje dostavi. Još jedan prijestup i letiš. Jel jasno? Jel jasno? Da. Dobro. Hajde, Pablo će doći svaki čas. Prvo želim da poslušaš glazbu koju sam skladao, da ti možeš snimiti glasove. Nakon nastave. U redu. Sviđa mi se. Oprostite. Jeste li vi to htjeli snimati, a ja sam vas omela? Da. Baš šteta, ali ovo je javni prostor. Na čemu to radite? Ludmila, Leon je bio vrlo uzoran zbog dečka, nije li? Baš šteta. Pa ti nemaš pojma s kim imaš posla. Ne, mir i ljubav. I stvarno ti nisam ja kriva što ti gledaš druge dečke dok si s Leonom. Ali si kriva jer previše pričaš. Prijeđaš moju kosu i zato dobiješ ovo. Ej, moje snimke! Prosti, bila je nezgoda. Još će biti. Još uvijek razmišljaš o ljubavi i miru? Ne. Zdravo, Violeta? Halo, što je bilo? Oprosti što te gnjavim, Anđi, ali imam jednu situaciju. Pa, nekako je komplicirano. Koliko će se još dugo zadržati? Pa nisam sigurna. Evo, stižem. Ne, nema problema. Samo si uzmi vremena. Nego me zanimalo ako imaš predodžbu koliko će ti još trebati. Hoće li pomoći ako ti kažem da te volim i da si najbolji prijatelj za poželjeti?